keessa jirra baatii qaalee guyyaalleen guyyaa jumaa ramadaana keessaa jechuudha. Guyyaa jumaa ramadaana keessaa baatiidha ramadaana guyyaadha jumaadha. Waa meeqa waan sadarkaa qabduutiitu gartee armarra waliin ejjaa warrarraa qooda fudhatu gaa Rabbi nu haa taasisu. Warra qoodarraa fudhatu Rabbi nu haa taasisu. Rabbi nurraa haa qeebalu. Dalagaa dalaynu osoo soomana qofan ta'in salaataas, soomanaas, hajjiis, sadaqaadhaas wahuma dalaynu waajibaa fi sunnaa hunda ta afaaniitii fi ta dalagaatiis ta qalbiitiis hunda Rabbi nurraa haa qeebalu. Wanni namni ibaadaadhaan dalagu waa sadii. Aalaata jaaniin aalaata meeshaa dalagaa. Meeshaan dalagaa sadii tokkoffaadha qalbi. Qalbii yogguu jennu waan aqiidaa eeydu tan. Waan aqiidaa eeydu. Arkaanni iimaanaa jaansan qalbirrarra. Arkaanni isliminnaa shanan kun waan namni namarratti arku. Ka iimaanaa jaan rabbuma qofaatiitu namarratti beekaa ja'aniin. Kanaafi akkuma asiin duraa saasofnetti Rabbiin dalagaa gartee kan qeebalu duraanis asaasni bu'urri dalagaan ilma namaarraa ittiin qeebalamtu lama. Lamaan tokkoffaan an takuuna khaalisatan liwajhillaahi azza wa jalla. Rabbuma olaane qofaaf waan dalagan dalaguu nama agarsiifannaan ka keeysan jirre. Naa dhagayin ka keeysan jirre. Sodaan namaa ka keeysan jirre. Lammeeysan dalagaan akkitti namarraa qeebalamtu an takuuna muwaafaqatan bilkitaabi wa sunnah. Akka kitaabni jee ta'uudha. Akka gartee nabiin alayhi salaatu wassalaamii jee ta'u. Laal isin hundinuu naggaadeeniis. Hadachii dalagatuus. Shamarraniis hawwaniis. Yogguu isin gaafatan shartiin dalagaan ilma namaa namarraa qeebalamtu meeqaayoo isiniin ja'an lamaa jechuu ni qabdan. Lameen san kamii fi kamii yogguu isiniin ja'an waan dalaynu hunda Rabbii olaaneef dalaguudha. Tan lammeeysa akka fedhiin nuun jettu Rabbi osoon gabbarre akka innitti na gabbaraa je'etti isa gabbaruudha. Akka nabiin alayhi salaatu wassalaam itti Rabbi gabbaraa je'etti isa gabbaruudha je'aniin. Arkaanni aalaanni loo meeshaan nuti Rabbiin gabbarru hoo meeqa? Meeshaa sadeen. Tokkoffaadha alqalbu qalbii. Waan gama keeysaa. Hogguunii fi Rabbi amane jettu kana. Hogguunii fi an tu'mina billahi Rabbi amane. Kitaaba amane. Nabi dhugoomse. Guyyaa qiyaamaa dhugoomse. Qadaratti amane. Hogguu jettu kana nuti ni beeyna. Yoo Rabbitti amane jettee gama keeysaatiin Rabbiin arshii irratti ol hin taane bakka hunda jira. Waan hin fakkaanne fakkaate yoonii fi jenne ni beeyna. Hin beeyna. Yoo namni tokko dhufee salaatee warmannu wajjin. Salaata beeyna arkaan isliminnaa shanan irraa tokko. Gaafa kaan Usaamaan ilma Zaydii gurbattii tokko akkuma dirree waraanaa dhaqanitti gurbaa ashhadu allaa ilaaha illa yogguma sayfii itti ol qabee gurbattiin aslamtu lillahi je Rabbitti amane je. Usaamaan irraa sayfiin deebifnee matarraa dirbe. Waan Usaamaan dalage kana nabitti alayhi salaatu wassalaamii dhaqanii himnaan yaa Usaama aqataltani jeeftee hijeen ba'ada an qaala ashhadu allaa ilaaha illallah. Eega Rabbitti amane jee boodaayii ajjeeftee hijeen. Eega inni shaadaa jee ajjeeftee jeen. Bar innamaa qaala khawfan min as-silaahi jeen. Sayfuma agarraan rifatee sodaatee sayfii jalaa ba'uu jee malee seestama malee tooftaadha malee dhugaan hin jenne jeen. Hojiirta dhugaan hin jennee jeen tooftaaf jee. Na sobuu jee. Yaa Usaamaa ati ni jeeftee eega inni laa ilaaha illallah je bar sodaaf je
دوا قلبي سأشققت قلب أجين ما بقيستي غراغ مغيسان لالنجين أقال خوف من الصلاة أملا لولا سيفي صداف جئمو أكدو قمانجي بقيستي ما لالنجين غمغيساسا أكدني صداف جئفي أكيني رب ما جئجي إرقى ربي دي عليه الصلاة والسلام فما ذا لو أن ديبن يكررها أتني جيفتي إيغا إني لا إله إلا الله جيفتي جيشوها نرى ديب أساب تيشكم مالجي نمني نبي ربي عليه الصلاة والسلام إجالتهن كيف تصنع يقول نبي نسيتا نتدد ديبسي والله أصوني فين قيان أمانتين تيا قيا أسبودا تاتي أكبدين الرد لكي غنى كلمتين شهدان الراهي هنگسين قابجي خناف شريعان إسلاما قبنا ملال قم خيسا خنا ملالو قوي تاقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كي قاف نبي ربي عليه الصلاة والسلام يجيرو قرانا سمير راقبو إبلوانا كنا دلوغو جيري إيهما سنر دابتير ربي عليه الصلاة والسلام ودلقا إنما نأخذكم الآن وننو تيران تنيسنين قمنو بما ظهر لنا وهما أفان كي سنر دقيني ندي إسنر دامنا وهما أفان كي سنر دقيني هدي إسنر دامنا وتي قرآن ربو انجرو خناف تقفا وننو تربين قبر قلبي قم غيساسني تاكا لميسان آلاتا harka keenya kan qaama keenya walumaa gala jechuun qaama keenya kan qaama keenya jilba qabatu ol jechuu kuni qaamawwan dalagamu jechuu sadeeysan arraba jecha jechuu qalbii dubbachuu qaamawwan dalagamu jechuu amma zakkaan akkamitti kenname ni dalayde humnateetiin dalaydee dafqitee sanirraa zakkaa baafte humnateetiin dalaydee ol kaayyattee hajjii deemteen wayirra caalaa beeki gaahu ibaadaa waa lama keessaa wali qabame jaaniin ibaadaa qabeenyarraayis wali qabame ibaadaa qaamaanis dalagamu jiru jaaniin kanaaf wanni nuti rabbiin gabbarru hanga kana khasoomanaa kunis akkasuma akkumaan guyyaa jummata dabreessin yaa sawetti malaayikaan galata soomanaa katabuurraa wala bataate irraa galte jenne rabbuma qofaa beekaa wa ana ajzii bihi anumaa galata galchaa jee rabbiin nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam kanaaf obboleeyyan keenya gaa obboleeyyan islaamaa hawaasa keenya waan bakkatti kanan nama himamu ana himamu jire jennee qalbii fudhannee arkaanni soomanaa afurii beeynee sharxii isaatii wajjin soomana maaltu nama jalaa balleeysa waan soomana nama jalaa balleeysurraa ifeeynee ulamaan armarraa isinii haasawaati turanii himaati turan nama halkan raaba ifi guuree fatara ifi guuree daangaa if dabarsee quba if laagaa if suuquu jira soomanni ni badaa halkan if boqoqsee harkuma kanaan itti guuree harkuma kanaan irraa dachaas harkuma kanaan itti guuree kanumaan irraa dachaas waan gannayte san akkarraa gaafatamtu beeki soomanni baduu qofaan nyaata gannayte san haqifteeka irraa gaafatamtu maaliif duraanuu garaa keessan bakka sadii baasaa bakki takka ta nyaataa bakki takka ta dhugaatii bakki takka ta hafuura baafannaa jee nabiin alayhi salaatu wassalaam baas addaa baas yoo nyaannillee namatti tole dirqumaan biraa ka'anafi nasiiba guyyaa tokko tokko kafoon harkatanii itti guutan guyyaa tokkichaasa sanuu akka naggaadee kanaamii beeka galgaluu foon afarsu kan nama akka darasaatiin baana nama akka miskiinaatiin baana nasiiba guyyaa tokko tokko du'a ijaanii haamanii miixxuuf itti haa godhuusan maaliif guyyaa harkata kaakan kaanoo
gizee hunda harkata kaa abbaan qabeenyaa kun arra fooniin fedhe yennaan awwadaa uma fiigaha takka manuma fooniin fiigaha kanaaf garaan bakka sadii ba'uu qaba keessattuu soomana kana abdarasichummaanuu hiraaba je'ee maal jee itti guutee guyyaa ganna quun qabu jalqabuma ifirraa xiqqeessuu qaba malee haqqisaa waan soomana nama fursiisurraa dheengaddaan isinii haasawee gaa hanga ta'u hin kijibinaa je'ee soomana jummaa dabre kijibni wanni soomana nama fursiisu waa meeqaan jee dheengad aboo jummaa dheengaddaa meeqaan jee aboo lamaan jeeqa waa lamaan fursiisaan jeeqa takka waan zaata qabdu takka waan zaata hin qabne akka qafootti hin tattaa'inaaqa takka waan zaata qabdu nyaata dhuguu jaartii ida'amu ni argamtii miitun takka waan hin mul'anne soomana nama duraa furtu jee maaliin je kijibuun jenne ragaa cubbuun jenne ahwan qaala baadu salafi ahwanu siyaami tarku qaami wa sharaabiin jeebar ummanni salafaa kijaan irra laafaan soomana nyaataa dhugaatii dhiisuudha jedhan guddaanoo qabte kijiba ka wanni guddaan nuti irraa soomanu qabnu qame kijiba ragaa cubbuu dalagaa wallaalaa waan faayidaa qabne waan adda addaa dhalaa harkaan tuqu muuziqaa faa wanni kana kanaatunin soomana kanke parsantii dhibbarraa 5 fiddi 95 kute jechuudha ati numa oolte jechuun parsantii 5 jechuun maali ati numa oolte jechuudha gandumaa qoonqoon nyaatinii oolte malee soomanni kee kijibaa hojii kute jechuudha kanaaf mee dheengadda wanni soomana fursiisu silaa'uu dila tokko tokko ka fedhiin itti jabaatullee waan akka gartee imna ajaanii harkaan qaama hormaata wanni kasiitis waan soomana nama duraa fur qadaatiitu gartee irratti gartee jira soomana keessa hadiisni Abii Daawud riwaan Abii Daawud tokko nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam kana yuqabbilu ba'da nisaa ba'da ahli garii beeree isaa dhungata je isin sanaa shaadhaa jaan ayyu ashaan akka jette kana amlakakum li irbihi jet akka nabi rabbi jaartii ana dhungate jaartii dhunganna ja'ati fi dhungadhaa balaa fi buusaa jet ashaan inni nama if qabuu dandayu fedhii isaa akkana jette ashaan riwaayaa Nabii Daawud ooftee maal jette achi garagale totorro'uullee baatu achi garagale hunka haamata 50 akkana fuula gaggaree gole guyyoo dhungatellee humaatii miti je ka dhungatuus zimbolu wadaachi je'ee cal je'ee taa'u san yoo dhungatee sumaatii mi ka dhungatu gandi sosso'u nageetti ganda isaa bira nageet taa'uu qabaa maalifiif kha'eeti dhungataa nafsiyyaatiitu jira warra ida'ama baatii lama soomanuu si beeksisa baatii lama gabri bidii soomsituun jirtu miskiinaan nyaachisee jette achirraa gaxoofa malaa waajiba jaan hadiisa san tartiiba innirra jirutti oofu waajiba jaan tokkoffa gabra bidii soomsu lammeeysa baatii lama soomanu sadeeysaadha miskiina jaatam nyaachisu akka kanatti hadiisa kana himuu waajiba jaan ummanni olomaa maalifiif yoo taajira abbaa qabeenyaa tokko taate nama nyaachisuu danda'e je'eetti guyyaarraa jaartitti ida'amaa oolaka soomani uma jennaan nuti dirqama isaatiin naamusa godheeta maramee akka warsa maarree maranitti subii boodaas ganda maddii hin ciciisan subii booda ganda maddii hin ciciisan halkan keessa warra ofiitti idaamuun uhilla lakum arrafasu ilaa nisaa'ikum jee rabbiin halkan warratti idaamu wanni dhorke hin jiru baadiyyaan teenyatuun bar atoorarraa namooti qodibaa sibeeyna ja'aniini yoo xiqquma bakka atoorarraa ture yoo ja'aniin haraamin beeyti baadiyyaan teenya soomanni seennaan qarqara san deemu ammoo guyyaa aayaanni kun buute ummanni sahabaa ni gammanne himi wayirra gammanne jaanii bar guyyaa halkanumaa fiqaada jechuun buute haa guyyaa halkan taaffisaa jechuun buute guyyaa halkan soorradhaa jechuun buute kana barni gammanne himi jaan
akkuma ajaa'ibaa gammannee jaan akkasuma wajjin kurnan boodaa yogguunii fi seene qarqara warra isaaniitiin deeman qarqara warra isaaniitiin deeman kurnan boodaa seennaan kanaaf baatii ramadaanaa akka gartee soomanan balleeysin kara warra ofii naannawan keessattuu baranoon zamana kana fuudhe kun namni barana fuudhe kun faan akka gartee leenca eeggatanitti eeggachuu akka leenca sodaatan takkaa qeereensa sodaatan yogguu isa harka wayii ija filaalani rabbi na baas akkana mookaan akkasifirraa eeguudha gartee qaban tokko tokko halkan tartiiban qabu waariidha je'eeti barcaadhaa ganda keessa fiiga kanuma barana fuudha halka guyyaadha tartiiban qabu tartiiba malee deddeema kanaaf ittaqullaa soomanan balleeysina waan soomana balleeysu ifirraa gartee eega amma dubartiin faa waan takka takka ni gaafatti fatwa olomaan asiin dura kannaa oolani walumaa galatti dubartii yogguu nyaata gootu yoonii fi gartee arrabaan soogiddi ge'ee ja'anii tuqanii nyaata laala wanni furun jiru haan cufuma san tufan qofata haan cufuma san tufan qofata maaltu soomana nu duraa balleeysaa takka lama jala deemuudha gartee qabdan tokko tokko durattumaa'uu qaama dhiqachuun hin jiru faa kayyuutiitu jira hadiisa matul wadaa qaama yoonii fi dhiqatan abdallaa ilma umar guyyaadha qaama dhiqata guyyaani qaama dhiqata qaama dhiqachuu waan balleeysuun qabdu tokko tokko amma sunnaa juma'aa kana kan dhiqatin soomanaa ni fura arreehi je'ee jala je'ee deema shurufkaa dafkaatiin wajjin kuni sirriidhaame afaan yogguunii fi gartee nama shurufkaayesu akkachuun soomanan furu nabii rabbi alayhi salaatu wassalaami hogguu salaata kaatan hunda su'aakkadhaaji hogguu uduwattan hunda su'aakkadhaaji hadiisa kanaa qabatama maqaalaa namaati zuurii booda namni gartee soomana qabu hin su'aakkatu jechuun maqaalaa namaati san yogguu ta nabii dhufte saabaa maal taatiyyaa isinumaa jaamiya jahaan kanaaf afaan yogguu nama jijjiirame ni su'aakkatan hogguu halkan keessa lafaa kaan ni su'aakkatan hogguu quraana qaramuu deemu ni su'aakkatan rabbii wajjiin haasa'uu deema jetteeti su'aakkattaa jechu waan soomana gartee furuu miti jechu kun kanaaf olomaadhaa jira gaafatu waahi waan isin dhibe immoo firraa gartee gaafadha tunoo akkamii dubartiin takka yoonii fi azaanaaf daqiiqaan lama hafe azaanaaf aduun gasseenuuf daqiiqaan lamaa fi wanni baatiyyotti dhufte soomana guyyaa sanii qadaadha kafalti laal daqiiqaa takka aduun gasseenuuf daqiiqaan takka walumaa galatti azaana allahu akbarii duratti itti dhufnaan guyyaa san qadaadha kafalti dhaltu gartee akkas yoonii fi subiin duratti halkan keessa haadha mana keeysanii irraa dhaabbatte wanni baatii qaamallee dhiqachuu baattu soomana itti hiiti dabri akkanuma yoonii fi haadha manaatii wajjiin rafanii osoo qaaman dhiqatin allahu akbar nama jaan sanuma booda dhiqatanii soomanni nagiya ittuma ida'amuun allahu akbarii azaana subii boodan ta'in gizummaan ati isii xuyxu azaana subii allahu akbarii dura ta'uu qaba san booda yoonii fi dhiqatte rakkoon takka gartee hin jiru jechu kanaaf shari'aa teenya laaftuu tanna الدين يسر إن الدين يسر دين لا فادجا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا ما يريد الله ربي نس قرآن غيست ربي نسنر رانفدو العسرة إنكي دين كيسة إنكي سنر رانفدو إنما خي سنر رانفدو اليسرة لا فنتي لي سنر رانفداجا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربي وان المنا من دين دين مرنكاو waan namni danda'u yoonii fi taate malee kanaaf waan soomana nama duraa furu olomaa agartee gaafachaa agartee deemaa karaa hawwaniitii haa ta'u bakka teeysanii dawwaltanii wanni akkanaa ta'u soomana nama duraa ni furti jettanii gaafatu amma nama dhukkubu yoonii fi lilmee agartee kadiratu ta'at lilmeen akkanan nama dirantu soomanan furu ammoo duburiidhaan khiniyyoo namatti ol neqan gama jalaatiin dawaa gartee warri atibbaa jalaan namatti ol nequus kun soomana fur ha gartee funyaaniin naman neqaniis ha funyaaniin hogguu uduwatan
funyaan keessa akkaan bishaan olleequu nabii rabbi alayhi salaatu wassalaamii ni dhur qallichaatiitu bishaan ammaarratee udu'ata jiraa beeyte hanganuma jirraa bar je'e liqimseen bahan haa galatoomu hanganuma nu dhiise je'e rabbi baanaabee bishaan funyaan hin olleqee achiin gaddachaasee liqimseen bahan kanaaf funyaan keessa olin nennaqanii olin kuchiisani hanguma banaa kana jiisan hanga banaa kana yoo subii uduwatanirraa eegalamee hanga maqriibaatti yeroo aduun fajru saadiqiin baqa qurraa hanga aduun gartee gasseentutti bulusoo sammoo yogguu fayyaa dhaban kana massuuqan san bakka nyaataa jira soomana nama duraa afur walumaa galatti waan soomana nama duraa balleeysu bakka jirtaniin olomaa jira ka sheeka keenya Sheekh Jamaal fa'a sheeka keenya Sheekh Adam Tuulaa rabbi jannata haa kennu jannata rabbi haa badhaasu bakka kanarra ta'anii yeroo soomana amata dabre bakka kanarraa himuu turan jannata rabbi haa kennu silaa gizee san qalamaan jala ta'ame takka lama waan inni irra deebi'u tana yoonii fi wadhakkaru mataate malee wanni inni irra deebi'u hin jiru maaliif nama narra guddaatii waan kana haasawee dab kanaaf waluma booda jirraa fi haasawina malee silaa qalama qabaatanii jala teeysanii fatwaa Sheekh Adam Tuulaa kanne kitaaba guddaa akka munjitirraani kaaya biyya teenyaa darreedhaa maalaa ta'ure nuhuu darree kana tokko ka qalamaan nama jalante kanaaf warra gartee taariika yoo gartee sadarkaa ulamaa beeku rabbi nu haa godhu warra sadarkaa ulamaa beeku rabbi nu haa godhu waan kana waan takka takka argamaafi hanga kana dura gartee buusee gorsa kiyya ka jummaa dabre gateegalee waan baatiin tun ittiin baatii taaniin adda taate hanga sadii bichaa haasaweetiin meeqarraa kudha afurirraa sadii bichaa haasaweetiin dhaabee mee abree isaarraa hin ammaa waan baatiin tun baatii taaniin itti adda taate hanga rabbi naa laaffisee gurraan isin giyaa isinii warra qalbii qabatu rabbi isin haa godhu anallee warra gartee ikhlaasa itti qabu rabbi na haa godhu kanaaf inshaa Allah abree isaanii sadee isaa asiin duraan dabarse abree isaa wanni baatiin tun baatii taaniin itti adda taate tuftahu fiihi abwaabul janna ulaa jannataa baatii tana keeysa banama wa tuqlaqu fiihi abwaabun naar ulaa ibiddaatii keeysa cufamaa ja'an nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam ulaan jannataa hundi isii baatii tana keeysa bana akka ulaan masjiidaa kun hundi banaa jirutti ulaan ibiddaa hundinuu akka jirtutti cufaadha gartee jirti ahabbatii fillah yaa obboleeyyan kiyya hadhiiraa fi dhalaaje haxiqqaa fi guddaaje ta'ammal ma'anaa haadhaa ma'anaa jecha kanaa qalbiidha qabadhuuje ma'anaa jecha nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaamii je'ee kanaa mee qalbii qabadhuuje anna abwaaba aljannati takuunu mufattahatan ulaan jannataa bana liqullaabihaa warra jannata seenna je'ee barbaadu maraaf ka baddaa gammoojjii ka magaalaa baadiyyaa ka gamanaatii fi ka gamaa nama jaarraa amma jiru hundaaf ulaan jannataa banamtee jirtii je وتغلق في أبواب الجحيم ulaan ibiddaani cufamtii ja'an وليست هذه المنقبة sadarkaan kun hin taane لشهر آخر baatoota kudha takka nafteef hin taane baatii ramadaanaa qofaaf malee ولست أدري إن لم تدخل الجنة وهي مفتحة الأبواب متى تدخلها يا أبليتيتيا يا أبلي سخية يا أباك بينيا يا مسكينة يا غانغو رجل يا بيخا يا واللالا ميه ولست أدري أني غنيم بيخوان تاني جيبان كتاب خنخاي إن لم تدخل يوني في جنة سينو باتي وهي مفتحة الأبواب
حاله لان سيدا بناجرت يقو سينو باتي متى تدخلها ميرو متم سينتجي ايغا قل في اتر الراسني براخوتن سينتاجي غافو لام بنادا غافو لام بنا سينو ديدي غافو لام قل فمت سينتاجي وإذا كنت لا تنصرف عن النار هقو إبدر غرغلو دبدي وهي غرتي مؤسدة الأبواب حاله لانسي قل فمتي جرتون هقو لا إبدر غرغلو دبدي وترجيو راغبا عنها هلا إبدا سنجبتي يقول غرغلو دبدي فمتى تنصرف ميرو متمر راديبو ديمتجي قولان بالداج أفاجرتو نما ميقانتمي هلاي بالداج لتا أجر هنگنو بنمتوجئ يا سبحان الله مي أقبليك يقلالي جيشخان قولان بالداج أفاتي نمني ميقا سومنا قوقوغا سومنا صلاة كم سومنا قرآن كم سومنا تراوي كم سومنا سبحان الله كم سومنا لا إله إلا الله كم سومنا